ntabwo igikorwa cyo ku itariki 15 z'uku kwezi turimo cyaba ari cyo kitubera imbogamizi, ahubwo kwa gutera igikumwe uko icyo bivuze ni ukuvuga ngo turakomeye, ni ukuvuga ngo turiteguye, ni ukuvuga ngo twiteguye gutora neza, guhitamo neza no gukora ibikorwa biduteza imbere. Sibyo? Sibyo? Bana bagakenye turi kumwe? Iyo mihanda, ayo mavuriro, ayo mashuri, ayo mashanyarazi, ya kawa, cya cyayi, n'ubundi nibyo bitubereye kubikora, tukabiteza imbere, bikaduteza imbere. Ikindi kijyanye na politiki ya FPR muzaba mutora, tuzaba dutora, ni ubumwe bw'Abanyarwanda ku buryo mu majyambere nta n'umwe usigara inyuma.